Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi ukubheka la. Sibheke nje ibalo lezi nomdwebo lo ephambi kobuso bethu sibone ukuthi singayixazulula kanjani uma sesiqala sesisebenza ngayo. Asibone. Sinomdwebo la wethu onemigqa eparallel yethu sisebenza ngo AB DE now C wethu phakathi nendawo sabuzwa ukuthi noma safakela iquestion mark okusho ukuthi umbuzo ke phela lapha sibuzwa ngani ngo CE yabona ukuthi uC udonsa phakathi nendawo ushona le phansi siya ku E sabuzwa ngo CE asibone ukuthi uma sinenkinga ekanjena sihlanganisa kanjani nanokuthi sikuveza kanjani ukuthi khona ama-angle anani anama-similarity noma anokufanya nje kancanyana. Uyabona ukuthi siphiwe laphaya ka-A saphiwe ukuthi u-AC wethu ungubani ungu-4 saphiwe ukuthi u-CD ungu-3 lapha ka-BC saphiwe u-5 asisange saphiwa-ke okunye noma isindo sokunye komele siyitholele thina ukuthi siphuma kanjani kule ndaba esiphiwe la. Asibone ukuthi soqala kanjani ngalesi sifunana nani no CE asibone sibhale ngapha i-angle esoqala ngayo sithi angle basithi angle sizoqala ngayiphi noma soqala sisebenzise yiphi soqala ngayo ya A ngapha kushintsha ngithi B ngithi ukushintsha ngithi C ngithi E fana ne-angle yalaphi siqala ngo E noma iyafana ne-angle ya E ifana uba umunye uhambisana no-E u-D uzoyiphetha ngu-C uyakubona ukuthi kuyawenza umqondo lokho nawe uyakubona lokho phambi kobuso bakho ukuthi kungacishe kube into enjengaleyo kungacishe kube nokufana okunjalo kungacishe impela kube iqiniso elikhona nangempela ukuthi iyebo ABC uyelingana no E noma uyefana ncase no EDC sizama ukuveza ke lokho ngokuveza ukuthi imiphi imigqa ehambisana namiphi asiveze sithi siveze sithi u-BC uyalingana noma uyefana no-CD uphi u-BC wethu BC uyalingana no-DC ingabe kuyiqiniso naso ke sibone sidlulele sithi ba umunye suphiwe siphiwe ukuthi sibhekisise u-AC mase u-CA kefana u-CA uyelingana no-CE sibheke ukuthi ingabe kuyiqiniso na yini lokho sidlulele singakadluleli nje sikubhekisisa ukuthi kuhleka bangino-5/3 angithi u-5 suthathela ku-BC no-3 suthathela ku-DC u-CA wethu siphiwe ukuthi ungu-4 basithi-ke 5 CE basisenzani manje lana siyathayimza ngalokho kusele sithola ukuthi u-CE wethu uzithola uno-12 divided by 5 usipha u-2 and 2/5 ngoba uyawubona ukuthi u-2 and 2/5 iyawukhipha kanjani u-12 kubalula nje 5 times 2 sipha 10 plus 2 sipha u-12 asithi ukudwebela la ukuze kungakhona indida sutholile u-C wethu ukuthi u-2 and 5 ngezansi asibone la siphiwe la i-triangle yabani ya A B C D E nakhona sabuzwa noma safakela i-question mark ukuthi sothatha njengokuthi umbuzo ke safakela i-question mark lapha ku D E komele sithole ke nakhona la isisindo sika D E ngiyathemba ukuthi ke lokho akukuthusi
emva kokuthi sesisenzile isibalo lesathi silapha eceleni akukuthusi nje neze ukuthi kuthiwa kumele uthole isisindo sika DE ngoba uyabona ukuthi kuyintelula kanjani esiyenzile lapha ngenhla lapha phezulu. Asibone ukuthi iphi angle engahambisana nayiphi emgqeni nje lo mude lapha uhlukaniswa uzohlukanisa kwazi kwaba kabili. Sisuka le phezulu no C sayibamba la enzansi kophansi nendawo saba no D saba nenzansi no E. Asibone basisebenza ngama angle base siyahlanganisa imigqa esingayifaka. I-angle esingathi C B D ngithi yefana ne-triangle yaka soqala ngayiphi yaka C A E ngifuna omunye umbala uhambisana no D A E ngithi i-angle yaka C B D iyefana noma iyelingana noma iyefana no C A E. Uma kuyiqiniso lokho angibona ukuthi ngizoba no CB ngithi uCB uyangenelana noba no CA. Nanke uCB wami ngithi uyangena nobani no CA. Ngithi CD uyangena nobani no CE. uCB wami ngubani ngu5 uCA like ngithi 8 ngobani ngoba ngithe 5 plus 3 base uCD ngubamba lapha ku4 wo uCE wona singawazi ngakho singathi 5 CE lapho 8 times 4 is 32 sisemaphethelweni uCE wethu siyawuthola ukuthi ungu 32/5 okungasipha ba ngoba singaguqula lokho sino 6 sibe no 2/5 siyaqeda kanjalo. Kodwa ke qaphela akushiwo ngokuthi thola uCE kuyasiza ukuthi sazi ukuthi uCE ungubani kodwa thina sithiwe sithole bani uDE. Ngakho kuzomela nje senze okuncanyana futhi ukuze siphumelele sithole uDE. Asibone ukuthi wona sihlanganisa kanjani. Kalula nje siyathola ukuthi u2/3 ngoba siyazi ukuthi ikotanyana noma uhalf nyana omncane u2 and 2/5 kalula nje.